Jinên koçber li bajarê Hesekê panela mafnasiyê bi duruşma ji koçberiyê ber bi rûmetê ve li darxistin û daxwaza vegera bi ewle li cih û warên xwe kirin. Darxistin ji bo jinên koçber. Li Sûriyê nêzî 4 milyon jinê koçber ji destpêka ezma Sûrî heya niha hene. Lê heya niha mesela vegera bi ewle bi taybet ji bo jina زحمته و نهاتی بکارانین شخو هجماری گشتی نزدیک 12 میلیون کوچبر لهندره و دروی سوریه هید نبود 4 میلیون جن هنه هجمارك جوان جناجيل جعفريني جريسبي سري كانية لمن بجت رفعت شهباي يعني جد حزارو حجدد حيانها بسط حزارة کوچبر جوان جها بداری زوره درکتن پشتی کتنا رژیم سوریه و حکومت انتقالی نو جهاتیه هیان هات بوادر وگری تشکی مسوگر هیان ها نهاتی خویانی کرن کسی گوگ وگریان جی هجمارک جوان بتایبت العفرینه راستي اشكنجه راستي قرتنه مالي وان هين دست داني نسر نكارن در باسيان دري اخو ببن شخو پر گفتگو دبج بو مثلا وگروان لت وگرك باولا جير نهاتي حاضر كرن وگرك باولا وبچرنگي بتايبد نقاشك زاغوني قانوني حقوقي ام دخوازن بكن ايرو زحمتيه کوچبر بتايبد کوچبري جن دكشينن وچاوا كاربن برومت وگرن وگرك بأولا برومت بضمانات نافنتوي بين حاضر كرن شخوا نقاش ما ايرو براني للسروي